Right, badala. Lapha badala namhlanje ngoMvulo la mhla 21 kusemina ntambama. Ngilomholi la umongameli Baba Sabongani eMoyo. Nawuzolitshela ukuthi into ethiwe lapha uthole kule chaos. Kodwa ufika namhlanje kusemini la wakwaphula lezi zinto eziningana. Sibhizi kwalapha sikhela amanzi impela kuzima kuba ingwane indiphephezela so akurayithanga badala masambulo angithi mawuthe indlu yakhiwa is not a joke asopapa badala manje umuntu ekiya kubi ethi indlu yakhiwa engazilutho akazi nix lo muntu umntana nango la sikhela amanzi khona ngapha ngenqola khona kuzima le moto injimile awuthipanga silambe sifile we are very tired. It's so painful kuba umholi because sifuna ukuthi kube njani izinto zenzeke batshele mkhulu wami. Hayi siyabuya kuyasetshenzwa kodwa hayi sibongela ukuthi kuyasebenzeka angathi inkosi ngathela umusa ilanga liyashisa lo liyashisa mpela bona sifake igcoko zabomama kuthambanga angathi impela abazalwane bengabona ukuthi yes esikwenzayo yes kungaba impumelelo. Siyabonga.